Abak dianin? Na. Of the storm. Kada na kay sa sky. Abi man tadi hadin dah. Awala ni wing-wing. Ila may wing-wing. Kinsa man ang ipagwing-wing. Naya pakahan ani. Dali karon pa. Baka oy. Agoy ang mga baka. Salamat kay Kaloy. Nice there. Hi, Nin! Shout out there sa mga taga. Ano sa partner ni Jean Karen Maccabi. Uy, samok! Dili man ta magluto. Kaya naman tayo ato. Hala, tsada, ani. Uy, naan naman dayo ng Mr. Chips lagi dayon. Ala nice ka ay pudir rin. Okay na. Alam mo, ready na gid siya. Ready na siya, Day. Hello, uy? Busy ba, uy? Kendall! Wala kaya? Happy birthday to Madi! Woohoo! Woohoo! Okay, wish! Wish! Yay! Dali na! Blow! Isa pa, Loy! Music! Ara! Sa mga habang sa mga trabaho sa kinatibid sa mura mo sa na magtayo ba? Hala! Hala! Busy kay akong vlogger nga papa. Enjoying her life.
akong kopya. Gati. Da. Video ang mga... Papaghinay pa. Oh, this is my social din. Da. So na. Good morning, Bukidnon. Yee! Buang man kaninoy. Da. Ala. Ala ka dya. Ala, naglingi-lingi pa si Papa. Ingan na rin ilak eh. Muna lang ikatulugan. Morning, ma. Gawa natin. Di apil po Ismail. Ang sa day. Siyempre. Wait lang ko na to niyo. Sa frame mo. Edit lang. Video. Muna mag-dorm endemic sila. Ibak sa ibak. Basindaan na ni. Dahil lang kita lang. Dadagan ka. Pag paano na, pag start na sa mga moving in na sa mga occupants. Nanay ko. Joy, mais. Mutabok og suba. Hello. Di ta katabok nga dili basa atong tiil. Na video na ka? Oo. Hindi ko maligyan. Ini gani ka nakadilipan ko. Namay na nang nagide ini ang ilang frame. Hindi mo na igawas ang vlog guys. Hello Bukidnon. Napangurog na ko. Birthday ko, tiya. Dungan gid sila ni Paak na ko. Nag-blood compact sila gang. Ay, di pa kita sa balay niya. Oh. Unsa? Kaya na lang. Ang summit mineral water. Napasubo man. Budik. Tubang ning. Pak! Lawas kuya ba? Kayo. Nalibang to ba? Ito yung kanang naikan, yellow nga green ang kan atop. Ah, kana? Oo. Kahang nice nga beauty. Hinay diha. Kana kon. Good morning, Bukidnon.
Here we are in Casa de Paz. Oh, we are happy to have this short video in order for us to have good relaxation today. It gives us the best atmosphere. It's very, very nice. The place is so very calm. I am thankful that our son who has just arrived is giving us the opportunity to have this mountain resort vacation house. This is the place. This is the house where we are staying. Oh, it's very nice. On the other side, there is a creek where you can hear the sound of water. Very nice. This is called the Pine Ridge here in Balay, Bukidnon. So far, my only daughter, Jean Karen, is there. She's so happy to have this short vacation because they will also soon be moving to Manila. You can see a lot of bamboo, a lot of pine trees. It is hilly, but so far it's very nice. The place is very, very nice. My wife is sitting at the... Oh, this is my two children. No. Good morning, Bukidnon. My wife Minit and her sister Jingjing. They are enjoying. Say in English, do you know? Say in English, do you know? They are enjoying the early morning in the swing. Thanks God that our children has given us the opportunity to visit this area. Our pamangkin Erika is enjoying her life. Also, our children, our four children, lacking one because the other one is in another country. They are laughing and enjoying. There you can see the creek. So very nice. Okay guys, thank you so much. And good morning. Day, can we stop? Unsa man, stop na? Okay. Dapat ako ang ending. Okay, this is my beautiful daughter, Jean Karen.